Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum dlei mai nalang bak pai ke zim ruz ke ting kum chana jang kai je chum ba mai ting chuak de rein sa Zeme ko gne paulia gai rat lei Northeast State Assam Dimaso District Haflong Zatinga kachebe bam ke nrui poi nerame pnuirun ne pnuizete chechale kachebe anui seuz bamze wangdai rabe chit keuge chugudle ai Assam Dimaso District be bam kachei ze bambe Zatinga ze plui ig sang be bam du ika sangdle achulus du tingkum sangna nrui poi nerame pui changna za hai mniria gumze pnuirun pnuize de chechale ze kachedle ai ma chi kami menedu daigum ze nrui poi ne ai zatinga kachebe bam ge madau du de re ge du ngale achelus du daigum ze pnuirun pnuize de chechen me kacheblam ge study te ze research te menale ze te pelak le zai chi Assam Dimaso District zatinga ge nrui poi ne rame pnuirun pnuize de chechet beze September hachit keugena chuze November kru kyurya ka changbe hegin chesrugne tingmui nche squeeze minute himre hiria lungge pnuirna pnuize de chechale ze ka chedle zai chigen ripoi na bamrame runa pnuize de chet bze magze halala bam ka cham bigena du limong ze chigen na pnuiruna pnuize ripoi ramze de chechale ze ka chedle gede rege ma chi kha mi mra mena du ai ripoi na zatinga gan dagum ze pnuiruna pnuize de chechen me ka cheblam ge pi pelak le zana ning dawlak le ze ka chedle zai zatinga gan ripoi na ma pnuiruna pnuize de chetbe hachit ke September gena chuze kru kyu November ria ka changbge tingkum sangna pui changna za haiming area chai le za ka chedle za gde rege ma chi kami mena du zitinga ga tingkum sangna rupoina chai blam ge za pi pelak bze gene klome zemna ge ki mena chi gen rupoina chai bze kudoi bena te ka kle ba hanga ningai dele za ka chedle za zitinga ga I tingkum sangna rupoina chai be ni hi wang de za na himbanga rupoina ka thau gai me himbanga ngai kyu gai me building re me ge gi gai me begin rupoina mze chai le za ka chedle za zitinga ga tingkum sangna ripoi na map nuiruna pnuize tu chet bezating kum changke za high squeeze kreu kumge chudi dele za ka chudle za gde re me za halamne ai zatinga ga tingkum sangna ripoi na pnuiruna pnuize tu chelu za chai le ka chiblamge chigai ning hreu gai za na man tingai bize tingkum changke za high squeeze ringeuze sna kumge na le za ka chule Zene Northeast State Nagaland ge Railang ba Nagaland Service Selection Board exam kai bige compare lu me Zene State Government Department post ka cham hadai je mingeu ge mata te ra hang ge klang lu me mina hai mingeu je hang react se je snam je znai ka pai ke zi himre sum mai ge Nagaland gu Chief Minister ni firu ne appointment letter pe kai de le je ka chuli zai chige Nagaland gu Chief Minister ne mina hai mingeu je hang react se je sna government gu mata te ra hang ge klang lu me je appointment Later pepe kaibe hengi ze Capital Cultural Hall gena bamdle zai chige Assembly Speaker Saringaing Long Kumar Cabinet Minister me Advisor Member of Naga Student Federation NSF lamgena zana ka cham lamgena du wangai dele za ka chule za ai Nagaland gu rai langba Nagaland Service Selection Board Grade 4 gu exam khai ra hange ze teti betting kum chama za khai ze kana kru keugena teleu gai ze hanai kum tingkum chama za khai ze ka chum di keugena exam ze bam dele za ka chedle za hanai kum tingkum chama za khai ze ka chum Nagaland gu rai langba Nagaland Service Selection Board exam khai mina changringeu za haimingeu za hangrak te se za ka chumme kaibro ge za mina haimingeu za hang rak te se za sna me durne klangai ta dele za ka chule Zana Indiaram gu center mane halang tebge te ta tebe LPG gas cylinder pe mi haina teun sin gai blam ge Nagaland gu Tourism and Higher Education Minister Temjen Imna along ne saja Indiaram ge center mane ai kahlang ge tebe LPG gas cylinder pe mi haina teun sin gai beze Raksa Bandhan gu special gift kalale je ka chedle zai minister timjen imna along ne saje chuna Indiaram ge center mane halang tebge tebe LPG gas cylinder pe mi ten sin gai bize gas te ta te me zain keune je klak siame middle class ka zai puinung rama hang ka hing nam bedle je ka chedle zai Indiaram gu center mane te tibe dam mai ge Indiaram ge halang tebge tebe LPG gas cylinder
pi hidria kreuze madai je gram haina peuze pe mi haina teun sin gai dele tingti ge changke je hai ke je kang chum ko dele ai pi hidria kreuze madai je gram haina pe LPG gas cylinder je kagane chuna hai squeeze kang chum ge ne ngau gu dele je ka chu dele haina je indiram gu center mane te ti dam mai ge pe mi je teun sin gai ni bje ge ne za indiram delhi ge center mane halang te ge te be LPG gas cylinder pe mi haina teun sin gai ni be pe re ge ne du uchwala beneficiary ko hangya halang te be gas cylinder pi hidria kreuze madai je gram haina pe je haina teun sin gai dai je hai sna je kang chum ge ne ngau gu le je ka chu dele za indiram ge aipo gas cylinder halang te ge te be te ta te me mina Kroll himre ke la mule je ka chudle za ujwala beneficiary ko je mina Kroll squeeze laks rog me la le je sale Zane North East State Manipur ge zet kana kage kaklebe kagvok bepet blam gene Committee on Tribal Unity COTU mene penuiran chi sangje chuna Nagaland gene Manipur tepe gari gidibe mamro kate sak cham cham me pungbe truck hai chumria Nagaland Lairo area Senapati district ge tendote dawlakti je sau zelale je ka chedle COTU mene mpui ki je te namni bji gene zai Nagaland gene Manipur te rabe gari gidibe truck hai chumria kate sakmro ka cham cham be pungbe tendote dawlakti je Lairo ge sau gai dib je te tibak pai ke je kreuze te set mai ge sau gai di ko dele je ka chedle government lam gene punui je re je thinge ra hange je kreuze kana chang di je spy du kai male je ka chedle je gari je tendote dawlakti patingti je chiga gari je saudi gari ka krei me driver me daga ka charang khanga kate ku sanga bjigene mi hang sam up nui hang du siawang di je la dele je ka chedle je travel cookie hazet mene national highway 2 impal gana Nagaland Dimapur tepe national highway 37 impal gana Assam Silchar tepe puiki te nam ka gadai bza tribal cookie hazet me ki bam Churachandpur Tengnopal Chandel Kangpokpi district ge rehew kateu ka sak moro ka cham cham brameze pungwang changmak bai bjigena le je ka chedle the tribal cookie hazard me ki bam ramage kateu ka sak moro ka cham cham brame pungwang mak bjigena tribal cookie hazard mene national highway 2 banai national highway 37 gari impuki dibe te namni blam gene state go government en kevne je Churachandpur district tribal cookie hazard me ki bam ge kateu ka sak moro ka cham cham brame pungwang ga ra hangge rangai dele je sali The Assam Dimahaso District Second Division Senior Football League kumchama jang kaijak chum mipinan suize kanta be railang be semi final nznai ka paike ji himru sum maige Zeme United Assam banai Westlai SC me kanta bge Zeme United Assam mene goal minge Westlai SC hange kaijene Westlai SC mene goal ke Zeme United Assam hange kaije goal madai gene Zeme United Assam mene Westlai mize duini dele iza ka chedle chuna Westlai mize Zeme United Assam mene duini bechai su Zeme United Assam me bo final hangchang dele namak paige zim rizke summage battle versus Fiangfui second semi final tagudele age dui pepe mize wang dare bahchit ke zik na mai de jane final Zeme United Assam me bo tagudele I second division senior football league kumchana jang kaije ke chumgu chuna tate je bam je anui district ge bam hange kantab je kedibe kedele sida je chaugu me final kantab bahchit ke zik na mai de jane mitabam ro roma wangja anui Zeme United Assam mebo kan tab geze ngaga lo kachbe chilia kaidele aigena na mai kpai ke hiji himreziket ba mai ting chuak de re insa po bza loi gaidele pi gai zain kingai ni mile ne je to dele